Siya pa nasuhetod sa panis, tagawang pa na siya hafa. Insulto para bini gitanota, di SD Escalata, Universidad Bohan, mas takilo na Universidad Bohan, Gwini Pasifiko. Kung susasagan di kurasono, na David Duma utut, do mapuno ha SD. Amen, tigil taf si Dr. Robert Underwood, minaulik, sa Minesgon, malagatapanmatak nga, tata kontra ST. Tapuno ha, tatawa si Robert Underwood, Dr. Robert Underwood, zo gatsa, zo puno ST. Sa kumugita Philippines ST, mapuno ha we. Dapat kasi binigit noktas, ta maliliwo, iboso. Megdebi na mamamigi-nigi, patana konta, napatana la, ilingwahi na kultura. Mamamagyan deblo, para yung namalas ka na henerasyon. Kosaki, ang nalingo mamatay, baha tinaytay niya. Baha sinya manteni, do manasetpi, do matayta no maalok baha gumasujam di manotati. Baha, klaro ganakan, lumili mo na o dia menos pabo, ang manay siya, baha sinya, tanah panmagofit, nagwasina, tali, tataytay na tanasetpi. Bes ganyan no, kung siya tim tadong di korason mo, malulupang gihaka, sa kumuti tayo bini, kung matsogen niya si talo, hukok sa pasensya ko, kung magagis di punto na ang bini, magagay mamaniluta, may mamalago, mantistigo biniloki, lumanhinahin yung papa ng sistema. Lo, usangan, kini spirito medyo, maniluho, niyang tatangan, na panulak mo si pinitibo, pataprotehi, tataaday, tatanapamta, tatanalala, espiritu ni Mansamoro, Gwini, itanota. Lord Phil, para siya pabo, ni dumakumimenta esti, baysangan, ikinadada ni sanangano, ifilu Inglaterra, kosaki, intingo, gangay punto lokpi, giliwahin nito. We are proud of our University of Guam.